Yes, ikaze nanone inshuti bakunzi ba KTV News, reka nizere ko mumerewe neza aho muri muherereye, ni mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu mudukunda mudukurikira muri mu Rwanda, muri East Africa, muri Afrika hirya no hino mu nguni zose ndetse no hakurya y'inyanja ngari, mbahaye ikaze. Joseph Kabila Kabange yasabiwe igihano cy'urupfu. Iyi ni nkuru twagarutseho kuri inshuro ngarutse ngo turebera hamwe noneho ibindi bihano yasabiwe nyuma y'iki gihano nubwo ari cyo kibihatse. Turaje tubigarukeho, ndababwira ibyatangajwe na Ambasaderi Ngoga na Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni wanenze amahanga yaguye mu mutego w'ibinyoma bikwirakwizwa na guverinoma ya Kinshasa. Turabikomozaho. Ambasaderi Ngoga kandi yanibukije UNSC niba yabashije UNSC niba itagira ibimenyetso by'uko Kongo ikorana na FDLR, umutwe ugizwe hanini n'abasize baye ku Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi, umutwe mu cyukuri wagiye ugarukwaho ndetse ugaragazwa nk'umwe mu mizi y'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma guverineri wa banki nkuru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo arahamya ko Kongo nshya idashoboka mu gihe ifaranga ryayo nk'ubwo ngubwo mu buryo we yabisobanuye. Uyu guverineri wa banki nkuru y'igihugu cya Kongo yavuze ko Kongo nshya idashoboka. Yavuze ko donc yasobanuye hangaha impamvu ubukungu butapfa kuzahuka. Turabigakoho tubive imuzi n'imuzingo ese nizihe mpamvu yatangaje. Hanyuma rero indi nkuru nza gukomozaho ni ibitangazwa na AFC 23 kuri raporo ya Human Rights Watch ishinja M23 kwica abatari bake hariya Irucuru, ariko kandi ni raporo yagiye ivuga n'ingabo z'u Rwanda. Turaza kwibukiranya ku byatangajwe na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, mu itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ryamaganira kure ibi birego ku ngabo z'u Rwanda. Turabiva imuzi n'imuzingo, turanyarukira ahitwa ku ndondo ya Bijombo, turebera hamwe iby'ubugizi bwa nabi bw'ingabo z'u Burundi kuri iyi ndondo ya Bijombo bwongeye gufata intera, ntibukeye kabiri tubabwiye ibyakoreweyo. Hanyuma turarebera hamwe amakuru aturuka mu Minembwe mu nkengero zaho muri rusange, nyuma y'uko budakeye kabiri Minembwe igizwe teritwari hongeye kugabwa ibitero, ariko kandi amakuru angeraho muri aka kanya avuga ko bimaze kuba bisubizwa inyuma. Reka yose turuyave imuzi n'imuzingo. Turanyarukira mu gihugu cy'u Burundi, turabwire ibya General Bertin Gahungu watawe muri yombi. Arazira iki? Ese uyu ni muntu ki? Aya yose ni amakuru tugiye kuba tubagezaho kuri aya manywa gatanu. Kandi mbahaye ikaze, mbibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa sabone, ni kuri KTV News nta handi. Ubundi bindi inshuti bavandimwe, nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Reka mpere ku byatangajwe na Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni. Yanenze amahanga yaguye mu mutego w'ibinyoma bikwirakwizwa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Anaboneraho mu by'ukuri kubaza UNSC, ni UNSC, turebe ngo bisobanuye iki mu magambo arambuye. Iyi ni intumwa y'u Rwanda mu muryango w'abibumbye. Ambasaderi Martin Ngoga yanenze akanama gashinzwe amahoro n'umutekano muri uriya muryango UNSC kamaze igihe karimakaje imvugo y'uko umutwe wa AFC M23 ushyigikiwe n'u Rwanda, nyamara kakaba kadashobora kuvuga ku kuba FDLR ishyigikiwe na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi Ngoga yabitangaje kuwa gatanu tariki 22 Kanama mu ijambo yagejeje kuri kariya kanama. Ni ijambo ryibanze cyane, ryibanze ku gusubiza kuri raporo umuryango Human Rights Watch uherutse gusohora ushinja M23 n'ingabo z'u Rwanda kwicira ibinza ho muri Rucuru abanyekongo mu bwoko bw'abahutu bagera ku 140. Raporo y'uriya muryango ikurikira izindi zirimo iy'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ivuga ko muri Rucuru hiciwe 319 n'indi yavugaga ko hishwe 169. Human Rights Watch yatangaje ko amakuru akubiye muri raporo yayo yayakuye mu biganiro bya telefone yagiranye n'abantu 25 barimo impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'abasirikare, ndetse n'amashusho ngo yafashwe hifashishijwe za satellite. Ambasaderi Martin Ngoga yagaragaje ko bitumvikana uko hamenyekanye ko abishwa ari abahutu
kuko ibiganiro bya telefone n'amashusho ya satellite adashobora gutandukanya ubwoko bw'abantu. Anenga Loni kuba ikomeje kugwa mu mutego wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati muri iki cyumba hari ingero z'ubwoko bwabo bivugwa ko ari inzirakarengane. Raporo ivuga ko amakuru yatangiwe kuri telefone na satellite ngo n'icyogajuru. Ati ese isuzuma ry'ubwoko naryo ryakozwe na telefone cyangwa n'icyogajuru? Akanama kari kugwa mu mutego w'ingengabitekerezo yo guhindura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse icyamoko. Ambasaderi Martin Ngoga by'umwihariko wagaragaje ko iperereza ryakozwe na Human Rights Watch ribogamye. Yanenze uburyo raporo zitandukanye zivuga ku bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorwa. Avuga ko habaho kurobanura amakuru atangazwa bitewe n'inyungu abazikora baba bayafitemo. Uyu mudiplomate by'umwihariko yanenze ibihugu bigize akanama k'umutekano Loni bimaze igihe bivuga ko M23 ishyigikiwe n'u Rwanda, ariko bikaba bidashobora kwerura ngo bivuge ko na FDLR ishyigikiwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ijambo AFC M23 ishyigikiwe n'u Rwanda ryakoreshejwe cyane hano, ariko sinigeze numva intumwa n'imwe ivuga ko Kinshasa ishyigikiye FDLR. Ese mwabuze ibimenyetso no muri raporo zanyu ko leta ya Kinshasa ifasha FDLR? Ati kubera iki mudashaka kubigaragaza uko biri? Ngoga yibukije kariya kanama ka Loni ko FDLR ikomeje gukerenswa ikomoka ku bantu bicaga abantu ibihumbi 10 buri munsi mu burasirazuba mu mwaka w'1994 mu Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi, ubwo katoraga umwanzuro w'ibihumbi 9 ndetse na 12 wo gukura ingabo za Loni mu Rwanda. Yakibukije kandi ko ariko katoye undi mwanzuro mu 1929 uha abashinze FDLR inzira itekanye kunyuramo muri zone turquoise, aho yanyuze ihungira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere yo gukomeza umugambi wo kurimbura Abatutsi. Uriya mudiplomate yagaragaje ko uriya mutwe ari wo uri kwisonga mu guteza amakimbirane, ubugizi bwa nabi no kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse u Rwanda rukaba ruhangayikishijwe n'uburyo wo n'ingabo za leta ya Kongo ndetse na Wazalendo bakomeje kwitegura intambara mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe ngo Kinshasa yakabaye yaratangiye ibikorwa byo kuwusenya nyuma y'inama ya mbere y'urwego ruhuriweho rushinzwe umutekano GSCM yabereye muri Ethiopia tariki ya 7 n'iya 8 Kanama 2025, ariko ikaba itarabikora. Hanyuma ku kibuga cy'imirwano FARDC igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kwigamba guhanura drone yitsa ya M23. Ni igisirikare cya Congo FARDC ku wa gatanu cyatangaje ko cyahanuye drone y'ihuriro rya AFC M23 bamaze igihe bari mu ntambara. FARDC biciye mu muvugizi w'ibikorwa byayo bya gisirikare bizwi nka Sokolade Surietonambuyi Kalonji Rigani yatangaje ko iyi drone yahanuriwe mu gace Kanzibira gaherereye muri teritwari ya Walungu ho mu ntara Kivu y'Amajyepfo werekeza muri teritwari ya Shabunda. Yavuze ko iyo drone yarimo irasibira indiro by'ingabo za leta mbere yo guhanurwa na regima y'ibihumbi 339 y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zirwanira ku butaka. Mbuyi yamaganye icyo yise gukomeza kwica amasezerano y'agahenge yasinyiwe Idoha bikorwa na M23, anatunga urutoki imitwe yatwirwaneho na Gomino iri mu yigize iri huriro rya AFC. FARDC iravuga ko yahanuye drone ya M23 mu gihe uyu mutwe nawo umaze igihe uyishinja kugabaho ibitero ikoresheje drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze zigurukirizwa i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ni amakuru twagiye tugarukaho y'ibitero bya drone zaturutse i Bujumbura byagabwe ku mutwe wa M23 mu bice bitandukanye bya hariya muri Kivu y'Amajyepfo, twabwiye ahitwa Nzimbira ndetse na Kaniola. Hanyuma ku rubanza rwa Joseph Kabila Kabange gikomeje na maginga yasabiwe igihano cy'urupfu. Ubushinjacyaha bwa gisirikare ubushinjacyaha bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo murambabarira bwasabye urukiko rukuru rw'igisirikare rwa Kinshasa gukatira igihano cy'urupfu Joseph Kabila wayoboye iki gihugu
kuva mu mwaka wa 2011 kugeza muri 2019. Ubusabe bwatanzwe n'umushinjacyaha mukuru mu bushinjacyaha bw'igisirikare Lieutenant General Likulia Bakumi Lucien kuri wa gatanu tariki 22 ubwo uru rubanza rwapfundikirwaga. Ndagira ngo mbabwire ko rero hari byinshi bindi byavuzwe Kabila agomba guhanishwa bitari iki gihano cy'urupfu nubwo aricyo cyavuzweho cyane. Nk'ubwo Lieutenant General Likulia yasobanuye ko Kabila yagize uruhare rukomeye mu byaha byakozwe n'ihuriro AFC M23 mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo kuko ngo ni umuyobozi waryo. Kabila ashinjwa ibyaha by'intambara birimo kugaba ibitero ku basivile, ku nkambi, ku bitaro, ku mashuri, ubuhotozi, gusahura ndetse no kubangamira igihugu, kugambanira igihugu murambabarira. Hanyuma ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu bimenyetso bihamya ko Kabila yakoze ibi byaha harimo ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru ubwo yari muri Afurika y'Epfo muri Werurwe uyu mwaka n'uruzinduko yagiriye mu mujyi wa Goma na Bukavu igenzurwa na AFC M23. Icyakoze mu kiganiro Kabila yagiriye muri Afurika y'Epfo yahakanye kuba umufatanyabikorwa wa AFC M23, asobanura ko iyaba afasha iri huriro intambara yari gukomera kurusha uko bimeze ubu. Hanyuma yabwiye umunyamakuru ati uvuze ijambo kuba umufatanyabikorwa, ati ntabwo ibintu biba bimeze uko bimeze, byari kuba bitandukanye, ibyo nta shingiro bifite. Bwashingiye kandi ku ijambo rya Minisitiri ushinzwe iterambere ry'ibyaro Muhindo Nzangi Butondo wavuze ko rwose Kabila yumvikanye na Colonel Nanga ko AFC M23 nifata umujyi wa Kalemi mu ntara ya Tanganyika ari we uzamusimbura ku buyobozi bw'iri huriro. Ubushinjacyaha bwasobanuriye urukiko kandi ko Eric Nkuba wahoze ari umujyanama wihariye wa Nanga ubu akaba afungiwe muri gereza ya gisirikare ya Ndolo, yemeje ko Nanga na Kabila bavugana bityo ko rwose ari ikimenyetso cy'uko bakorana. Ku ya 21 Kanama abanyamategeko baharanira inyungu za leta ya Kongo muri uru rukiko basobanuye ko imitungo ya Kabila ibarirwa muri miliyari 32 z'amadolari bityo ko ikwiye gufatirwa kuko yasahuwe igihugu. Abanyamategeko kandi basabye urukiko guca Kabila indishyi ya miliyari 24 z'amadolari y'Amerika izahabwa leta ndetse nabo bavuga ko bagizweho ingaruka n'ibyaha bye mu burasirazuba bwa Kongo. Bari basabye urukiko ko rwemeza ko Kabila atari umunyekongo kuko ngo yahoze ari umunyarwanda witwaga Hippolyte Kanambe, ariko ubushinjacyaha bwo bwavuze ko guverinoma ariyo ifite ububasha bwo kubyemeza. Ubwo ni ku kijyanye no kuba kwemeza Kabila niba atari umunyekongo cyangwa ari umunyamahanga, nyine ngo ni guverinoma ifite uburenganzira ntabwo ari uru rukiko. Hanyuma guverineri ubwo ariko mbanze mabwira icyo M23 itangaza cyihishe inyuma ya raporo yishinja kwica abasivile. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'imiryango mpuzamahanga itagamiye kuri leta bimaze iminsi bishinja ihuriro AFC gukorera ubwicanyi AFC M23 gukorera ubwicanyi butandukanye, donc gukorera ubwicanyi ndetse n'ibyaha bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twagiye tubigarukaho ibyagiye bitangazwa na raporo muri raporo ya Human Rights Watch ishinja abarwanyi kwicira abaturage 140 mu duce two muri teritwari ya Rucuru mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko tugenzurwa n'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR hafi ya parike y'igihugu ya Virunga. M23 rero ubwo ije bikomozaho cyangwa se ivuga impamvu. Ubwo murabizi ko OHCR nayo iherutse gutangaza ko M23 yishe abasivile 319 mu gihe Human Rights Watch yo yemeza ko hishwe abagera ku 140. Ibyatangajwe na Volker Turk mu mpera za Nyakanga twagiye tubigarukaho 5/5. Ubwo rero zimwe mu mpamvu M23 yashyize hanze yavuze ko bashaka ko muri gahunda zihari cyangwa se mu migambi hari bayishinja ibyo byose harimo kuburizamo amasezerano y'amahoro. Nk'ubwo umuyobozi wungirije wa AFC ushinzwe politiki na diplomasi Bertrand Bisimwa yatangaje ko iyi miryango yakuye aya makuru mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abarwanyi bamunzwe n'urwango bafitiye abatutsi. Ati Human Rights Watch iri in New York, Londres na Paris bagenzuye bate ibintu. Ati bagenzuye bate ibintu bakanabihamya kandi bivuga ko byabereye mu birometero ibihumbi
kandi nyuma y'ukwezi mu kiganiro n'abanyamakuru giherutse twavuze ko ari cengezamatwara barimo kandi si ubwa mbere babikoze. Ni abavugizi ba FDLR bazwi, ni Bertrand Bisimwa. Umuyobozi wungirije wa AFC ushinzwe ubukungu n'imari Freddy Kaniki Rukema yagaragaje ko izi raporo zigamije kuburizamo amasezerano y'amahoro ahanzwe amaso hagati y'ihuriro na leta ya Kinshasa. Asobanura ko atari ubwa mbere habaye imyitwarire nk'iyi. Kaniki ati bavuga abantu bapfuye, ntibaduha amafoto cyangwa se amashusho, ntibaduha amazina. Ati abantu 319 habuze n'umwe ugira izina. Ati ntabwo ari bwo bwa mbere rwose ibi bintu bikorwa. Muri 2012 ibi byongeye gukorwa, ibiganiro byenda kurangira, M23 yenda gusinya amasezerano, havutse indi raporo nk'iyi. Bagiye bakomoza kuri byinshi, bavuga ku mpamvu zindi harimo nko kuryanisha ubwoko. Ubwo ni M23 rero yavugaga ikihishe inyuma ya raporo iyishinja kwica abasivile. Bavuze nyine kuburizamo amasezerano y'amahoro nk'impamvu cyangwa se nk'intego bafite, kuryanisha ubwoko. Bavuze byinshi bitandukanye ahangaha. Hanyuma rero ku kijyanye no kuryanisha ubwoko, Kaniki niwe bikomejeho agaragaza ko ikindi imiryango yatangaje izi raporo igamije ari uguhanganisha ubwoko, kuko niba abahutu bumvise ko M23 iri kwica abagenzi babo, nabo birumvikana bashobora kwirara mu batutsi, kuko abantu bashyizemo ko cyangwa se bishyizemo ko uyu mutwe wiganjemo abarwanyi b'abatutsi. Ni ibintu byumvikana cyane. Ati kandi noneho bagashaka no kuzanamo ikintu cyo kwangisha ubwoko. Ubundi niba bavuze ngo abangaba bisha abangaba, ati rwose ati bakavuga ko twishe abandande, twishe abahutu, biratuma umututsi n'umututsi basubiranamo, basubira gushyamirana, kandi kimwe mu byo twaje kurwanya ni urwango hagati y'amoko. Bisimwa we yasobanuye ko gushinja abarwanyi ba M23 kwica abahutu n'abandande bigamije guha ishingiro ibitero bigabwa ku batutsi, kuko iyi miryango yatekerezaga ko raporo zayo zizumvikanisha ko abahutu n'abatutsi bahanganye. Birumvikana cyane. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi tutaravayo, yitwa André Wameso uherutse kugirwa guverineri wa banki nkuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagaragaje ko iterambere ry'iki gihugu ridashoboka mu gihe abaturage badakoresha ifaranga ryacyo. Kubera itakara rikomeye ry'agaciro k'ifaranga rya Kongo, abaturage benshi bahisemo kujya bakoresha amadolari y'Amerika. Kugeza ubu idolari rikoreshwa n'abagera kuri 90%. Biratangaje cyane. Ni muri serivisi z'imbere mu gihugu nko kwishyura ubukode bw'inzu, restaurant ndetse n'imisoro yo ku kibuga cy'indege. Idolari rirakoreshwa 90%, ku kigero cya 90%. Ibyinshi byoherezwa mu mahanga cyane cyane amabuye y'agaciro nka cuivre, colbert, zahabu n'amavuta byo byishyurwa mu madolari. Hanyuma aho amafaranga ya Kongo yishyurwa bihoraho ni mu mishahara y'abakozi ba leta, ariko nabwo abenshi iyo amafaranga amaze kubageraho bayavunja mu madolari kugira ngo agaciro kayo katagabanyuka. Mu kiganiro na The Bloomberg, Wameso yagaragaje ko abaturage ba Kongo bakwiye kongera kwizera amafaranga y'igihugu cyabo, kuko ari byo bizatuma cyongera kwiyubaka. Yagize ati niba ubukungu bushingiye ku idolari, nuko ibyo dukoresha hafi ya byose biva mu mahanga. Dushaka ko abaturage bongera kwizera amafaranga y'igihugu, kubera ko ntekereza ko tutakubaka Kongo nshya hatari ifaranga ry'igihugu. Wameso yavuze ko kugira ngo Kongo itere imbere, banki nkuru y'igihugu ikwiye kugira ubwenge igashyiraho ikanayobora politiki y'ifaranga hatabayeho kuvangirwa. Ifaranga rya Kongo niryo rifite agaciro kari hasi ugereranyije n'ay'ibindi bihugu byo mu karere. Idolari rimwe muri iki gihe rivunjwa amafaranga y'iki gihugu 2866. Ni amafaranga mu by'ukuri bigaragara ko yahananutse. Tunyarukire muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa ku Ndondo ya Bijombo. Abasirikare b'u Burundi bakorera mu bice by'Indondo ya Bijombo ahari muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, bari gukorera abaturage bahatuye b'abanyamulenge ubugizi bwa nabi burimo no kubasahura ibyabo. Biteye agahinda cyane. Ni ibikubiye mu nyandiko ndende twahawe mu by'ukuri, aho iyo nyandiko igaragaza ko abasirikare b'u Burundi bari mu bice bya Bijombo, ku Muramvya, ku Mugeti no hafi aho
bari gutoteza abanyamurenge ku rwego rwo hejuru ndetse bari no kubakorera iyicarubozo rirenze urugero. Inyandiko zatugezeho ziragira ziti ibintu bikomeje kuzamba ku ndondo ya Bijombo, za ngabo z'u Burundi zihari zikomeje gutoteza abanyamurenge. Nejo bundi kuwa kane zafashe abana b'abahungu baho barimo uw'abanyakarama ndetse n'uw'abanyabyinshi, zirabafunga mbere yuko zibanje kubakubita cyane. Zikomeje zivuga ko ubwo nizo nyandiko zikomeje zivuga ko nyuma zongeye kubafungura zikaba zari zabafungiye mu Bijombo ahari ikigo cy'izi ngabo z'u Burundi n'iza Kongo. Izi nyandiko zigasobanura ko ngo babakubise cyane ku buryo batakikigira ishusho, ngo rwose bazanye ibishyundu mu maso barabangije. Hanyuma bati rero abo bana nta shusho bakigira, barabakubise biteye ubwoba. Ku mugoroba wa hari ejo kuwa gatanu byavuzwe ko bari abasirikare bongeye kugaruka mu baturage bahitwa mu Kagogo, ni hafi no ku Mugeti ndetse no ku Murambya, batangira gufata abasore baho, ariko abenshi muri bo bakizwa n'amaguru bigendera mu bihuru barahunga. Mu kubafata bavuga ko ari ibyitso bya M23 na Twirwaneho, imitwe yitwaje intwari igamije gushyiraho akadomo kanyuma ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero izi ngabo zakoze ibi nyuma yaho mu cyumweru gishize ubwo zavaga mu Bijombo centre zerekeje mu Gatanga, ngo zarashe urufaya rw'amasasu menshi mu muhana wo kwirango ry'abasama n'iry'abakwakuzi. Ibyanatumye abaturage benshi bahunga, dore ko uwo munsi wari n'uw'isoko, aho abenshi byabaye barimo baremura nyuma yo kuraswaho, bata ibicuruzwa byabo abasirikare barabisahura. Si ibyo gusa kuko kandi baniraye no muri iyi mihana barayisahura barayeza, nk'uko amakuru ava muri ibyo bice yakomeje abivuga. Ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwo muri Kivu y'Amajyepfo muri Kongo kuva muri 2022, aho ziri ku masezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare bw'ibihugu byombi, ngaho mu gihe bariyo umva ibyo barimo. Hanyuma mu Minembwe naho reka turebe bamwe, hari amakuru yazindutse avugwa. Abarwanyi bo muri Wazalendo bakorana bya hafi n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazindutse bagaba igitero mu gice cyitwa Gahwera giherereye mu ntera ngufi uvuye muri centre mu territoire ya Minembwe, ariko basubizwa inyuma rugikubita. Gahwera iburizwa muri iyi territoire ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo mu masaha ya saa 12 z'urukerera ariko kuri wa gatandatu tariki 23 Kanama nibwo kari kiriya gitero cyagabwe. Amakuru avuga ko ingabo za Twirwaneho zahise zitabara abaturage bari bagabweho kiriya gitero banagisubiza inyuma, ndetse birukana kubi Wazalendo bari bakigabye ibasubiza iyo baje baturuka. Bivuga ko mu kukigaba baje baturuka mu nce z'Urulenge muri territoire ya Fizi, ahazwi nko mu ndiri ikomeye ya FDLR na Wazalendo. Aya makuru akomeza avuga ko ntabyo kiriya gitero cyangije usibye gushitura abaturage kubera urusaku rw'imbunda zumvikanye muri iki gice no mu nkengero zacyo. Ibitero byaherukaga muri iki gice mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, aho nabwo uko byakigwagamo byarangiraga Twirwaneho isubije inyuma coalition. Byongeye kukigabwamo nyuma yaho AFC M23 igize Minembwe nka territoire mu rwego rwo kugira ngo abayituriye barusheho kwegerezwa ubuyobozi, ubundi kandi babashe guhashya imitwe yitwaje intwaro yigabamo ibitero. Hanyuma Joseph Kabila Kabange yitwa Hippolyte Kanambe. Ibi kandi bigitangira byavuzwe na Jean Pierre Bemba. Nyine nashaka bitwa Kamanzi. Okay, mwitirana. Ikosa ry'amazina. Yego. Iry'amazina yitwa. Bararishinja nde kubera iki? Reka nkubwire rero ubwo ntago ibya Katumbi byo turabijyaho nawe. Ariko ubundi ayo mazina bazuye. Yego. Katuje ku mazina ya Kabila. Baranenga amazina ye cyangwa baravuga ko atari ko yitwa. Yego. Ko batabivuze akiri president. Niyo kibazo. Icya kabiri. Ni bangahe mu baperezida muzi mu bihugu duturanye? Yego. Batakitwa amazina yabo azwi yo mu buto. Yego. Ninde se wabibahoye? Aha. Itegeko nshinga ndetse ubwo ahubwo ntabwo bashyizeho ubwo ko ari n'umunyamahanga. Bavuga ko ari umunyarwanda.
kari umunyarwanda uvuka i Rwamagana. none se abakongomani Bafite tuzasanga inkomoko i Rwamagana. maze ndore Noneho umunsi tuzasanga abakongomani yego hariya bitwa ko ari umwimerere Yego. bakomoka mu Rwanda. Nose Habyarimana niyo yayoboraga u Rwanda. None se navuka hano hera mu Bufumbiro ko batamwise umunyamahanga. Okay, hanyuma mu Bufumbira hagise mu Bufumbira ibushiru ni he abantu bize baze kutubwira. Noneho yasabiye igihano cy'urupfu hubwo nyuma yo gukurirwaho ndavuga Joseph Kabila yasabiye igihano cy'urupfu nyuma yo gukurirwaho ubudahangarwa, nyuma yo gufatirwa kw'imitungo ye n'ibindi bitandukanye, gushinjwa gukorana n'umutwe wa M23, kugambanira igihugu ndetse ni byinshi bitandukanye. Ubu noneho Kabila yasabiye igihano cy'urupfu. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bo muri Kongo nibwo bwasabiye Kabila Kabange iki gihano cy'urupfu ngo kubera ibyaha agira ati ariko ngo barebye basanga ibyaha yakoze bijyanye n'ubugambanyi burengeje. Urumva barabisobanuye cyane bihagije. Yego. Icyari gisigaye wenda nica ry'urubanza niba banaruciye. Yego. Ariko reka tuze kureba mu iburanisha ryabaye kuri wa gatanu tariki 22 Kanama bavuze iki. Umushinjacyaha mukuru mu rukiko rwa gisirikare ngo yarondoye ibyaha bikomeye biri mu bwicanyi bwakorewe abasivile, gufata ku ngufu, kuvana abantu mu byabo ku mbaraga n'ibindi, avuga ko byakozwe na M23. Agaragaza Kabila nk'ugomba kubibazwa kubera isano riri hagati ye n'uriya mutwe ndetse n'amagambo yo kurengera yagiye awutangazaho. Ngo bagiye baricara bareba ikiganiro geranye na RFI, bumva ibyagiye avuga, bumva ukunda awutera icyuhagiro, basanga ni nyirawo. Ubwo rero ibyaha byose umutwe wakoze arabiryozwa. Yavuze ko mu bigaragara Joseph Kabila ari buri inyuma y'ibyaha, ari buri inyuma. Ubwo rero usibye igihano cy'urupfu Kabila yasabiwe n'ubushinjacyaha, urumva ubwo usibye igihano cy'urupfu Kabila yasabiwe, ubushinjacyaha bwanamusabiye imyaka 20 y'igifungo n'indi 15 yo gukora imirimo y'agahato ku byaha birimo kwemera iterabwoba n'umugambi wo gukoraho ubutegetsi. Arabanza afungwa akora imirimo y'agahato narangiza apfa bamwica. Kumwica n'inyuma. Mwica n'inyuma. Arabanza kuri ibyo bamaze kumwumvisha. Yego, bamaze kumukamura. Ubwo bwasabye kandi abacamanza gutegeka ko imitungo ye yose ifatirwa, urumva, no kumutegeka kwishyura amagarama y'urubanza, gutegeka ko afungwa no guhita atabwa muri yombi. Nanone kandi ni Kabila kuva urubanza rwe utarigeze na rimwe, kuva urubanza rwe rwatangira nyine ntigeze arimwe rwitabira, ndetse abantu bo hafi ye bakunze kugaragaza ko bifite impamvu za politiki, ndetse ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi bwabimushyizeho mu rwego rwo kumubuza guhangana nawe. Gira icyo bivugaho duhita tunyarukira ku ngingo ya Moise Katumbi. Tutagiye muri dosiye y'urukiko yose. Yego. Ingingo zayo turazumvise. Ariko nyine nta kundi niko babikoze. Yego. Na nyir'ubwite ntiyabibuza nkanswe n'abandi. Ariko uko biri kose, yego, turabizi ntago byari kubura kubaho yaramaze kugaragaza, kuko bashatse yaramaze kugaragaza ubuhande aherereyemo. Yego. Ikindi bagumye gushaka kumushotora kenshi ngo agire icyo avuga. Yego. Kandi bagerageje uburyo banamushyikira. Biranga. Kugeza igihe yigaragaje uruhande aherereyemo. Ndetse za no gusanga abagenzi be, kandi ibyo bifite ishingiro kuko niba abantu batakigushaka, yego, ugomba kwifatanya n'abashaka amahoro, apana abashaka ubwicanyi gusa. Yego. Hanyuma ibijyanye n'ubwo bwicanyi bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twakwibaza niba Kabila ari we wazanye abacanshuro, ari we wazanye abarundi, ari we wazanye South Africa, mbese ari we wazanye. Ese Kabila ni washinze Wazalendo? Ese Wazalendo ni igisirikare? What is Wazalendo? Wazalendo ni abakorerabushake. According to DRC, what is Wazalendo? Tukana. Yego. Koko Kabila niwe wakoze ibyo? Ikibazo. Rero
ngo ukuruta gukubita yicaye ukuruta agukubita yicaye rwose. ubwo rero bashatse kumukubita bicaye kuko bamuruta ariko basanga ntabwo ari agafu k'imvugo rimwe abereka yuko ari Sam Kabila. Yego. Ureka ibyandi mazina bamutwe ahubwo bamutwerera ayo mazina bamutwerera si yakora ibyaha kandi siyo akumira ibyaha. Yego. Ibyaha byarakozwe bikorwa ku mugaragaro. Mbese reka nkubaze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. AFC M23 mu mujyi wa Goma itari yakanawufata niyo yaryaga abantu niyo yatwikaga abantu yego imbere ya MONUSCO. Noneho ubwo wumve ko ibyo byose ngo Kabila yarabiri inyuma, ariko hari umugabo witwa Moise Katumbi umugabo witwa John Numbi. Umubona ute Numbi ko akunda kugaragara muri kesi za Kabila cyane? Barakoranye Ego. Kandi iyo batakorana John Numbi se hari ubwo aba aracyari mu buhungiro. Arakoze cyane. Ejo ndi hari abavuze ko ari Bukavu nawe baramunuganuga. Yego. Ntaragaragaza ubuhanda aherereyemo ku ngingo ya AFC M23. Yego. Ariko wenda tukijyanana n'icyaha. Ariko agaragaza ko bagiye bamwikanga ko ngo yaba agiye gukorana na Kabila. Ahubwo se kubavuga ko agomba guhera epfo muri ntuza muri za Bukavu. Za Bunia? Ahubwo yavuzwe Bukavu burya. John Numbi hari n'abamubonye usa nawe byigeze guhishwa ko John Numbi ari Bukavu mu hotel. Buriya aho arahari. Yego. Icyo akora aragikora. Icyo azakora azagikora. Yego. Iwe niyo ngingo ko tuyijyanirana n'iya Moise Katumbi. Yego. Kubyo wavuze bibaza ngo ubwo ariko Kabila tutaramuvaho Kabila aranasabwa indishyi, arasabwa kwishyura byibuze miliyari hafi 22 z'amadolari y'Amerika. Byagiye byangirika ubwo ibikorwa remezo byagiye byangizwa n'iyi ntambara ashyigikiye urumva muri make ubwo ashinjwa gushyigikira. Ubwo baraje babwira abaturage yuko amajyambere batagezeho yatewe n'ibyo Kabila yangiye. N'ibyo ngibyo kwikuraho icyasha kuko ngubwo ibikorwa remezo byagiye bitwikwa hari za nturo nahe warabibonye. Ubwo ibyo byose ngo byakozwe nese kandi ngaho nyumvire nawe ubwo nibyo nkwibukije kuko baravuga bati uyu wahoze ari umukuru w'igihugu yashyigikiye ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi ba AFC M23 mu bikorwa byo mu burasirazuba bitera amakimbirane n'ibyago. Imidugudu yatwitswe n'iyi nturo n'ihita inzamo n'indi itandukanye. Noneho imitungo irasahurwa. Muri make baragaragaza impamvu ibyo byangijwe kandi bigizwemo uruhare n'ingabo zabo. Impamvu nta yindi ni ibyago byaturutse ku byago byatejwe na Kabila na ABCD. Muri make ntibabihakaye habayeho ngo igihombo cy'amafaranga babikoze. Yego. Ikiruta byose rero ngo ubuzima bw'abantu ibihumbi bwaranahagendeye. Ubwo uze kumbwira ibi bamushinja cyangwa se iyi ndishyi izagura ayo magana y'abantu. Uribuka bahatikiriye mu nkambi ya Mugunga abantu bigeze gushyingura 35. Ubutegetsi bukaza hariya bwa Kongo. Yego. M23 yiberaga ruguru iyo ngiyo za Rucu. Nabo bishwe na Kabila. Okay. Yego. Hanyuma kuri kesi ya Moise Katumbi urumva Katumbi ngo baramuhurahura yuko ngo ari mu biganiro n'u Rwanda kugira ngo abone uko yifatanya. Yitwa Moise Katumbi Chapwe. Uriya mugabo niwe bajya kugira inama yo kwifatanya n'abashaka amahoro. Yego. Mu minsi yashize uyu nguyu impuguke za Loni kuri Kongo zasohoye raporo yazo zavuze ko Katumbi, Kabila na John Numbi ngo bari bamaze igihe bavugana bihoraho na AFC M23 cyo kimwe n'ubutegetsi bwa Kigali na Kampala. Hano kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari cyo cyabazanye. Bajya kugenza umuntu wibereye ikantarange wishakira amahoro utarwanya leta utagira ute. Ibyo nukumwikanga. Ibyo babyita nukumwikanga. Iyi raporo ya Loni niyo yabitangaje. Noneho umunyamabanga mukuru w'ishyaka Ensemble pour la République rya Katumbi yitwa Dieudonné Bolengitenge mu ibaruwa yandikiye Minisitiri w'umutekano imbere muri Kongo yitwa Jacques Ben Shaban yavuze ko uriya munyapolitiki atigeze yinjira muri AFC M23 nuko bihakana kubyamaganira kure. Ejo ndi Kabila avugwa Igoma na Katumbi bavuze ko ubucyaza warabyumvise bashyushyira. Yego byaravuzwe. None ari he Katumbi kuza muri M23 ese byaba biriho koko? Ese aje byamufasha iki? Byanafasha iki M23 kurikije ubushongore n'ubukaka bwa Moise Katumbi? Niba biriho simbizi. Yego. Ariko bibayeho byaba ari amahiri. Kuri iki? Kuri M23 AFC M23. Yego. Amahire yabarimo nayaye. Uriya mugabo
ni umuntu uvuga ari kumvikana, ni umuntu ufite ijambo, yego, ni umuntu ukomeye uzwi mu gihugu kandi umuntu ufite imitungo ku buryo n'ibikorwa akora adakomwe mu nkokora, yego, akora n'ibikorwa igihugu kitakora. Uriya rero kumubona ni nko kunguka Corneille Nangaa, ni nko kunguka Kabila, ni nko kunguka John Numbi, ni nko kunguka n'abandi benshi. Aramutse aje rero byaba ari amahire, ahubwo ikibazo yego, kuvuga ngo aramutse aje, ntabwo Katumbi iyo gahunda nyimubonamo, iyo iza kubaho aba yaraje kera, kuko ari mu bantu bagerwaga amajanja, ariko babuzweho icyasha kimwambika icyaha. Ariko ubu niba batangiye kumuhurahura, kuri bo bameze nk'abamaze gushyira hasi Kabila, Joseph Kabila, bamuhara bikahana kanaka. Barashaka rero na Katumbi, ubwo barakurikizaho Fayulu, Martin Fayulu, kandi amaze iminsi yiyunze na Tshisekedi. Ntabonye muri Parti Nation. Bira no kumucetekesha ngo bucecetse. Ariko Fayulu ni mutari pa. Yego. Buriya bure tuzabure. Ushize ni bari bamugereye nawe. Nawe ntiyagirwaga amajanja. Yego. None ubwo barashaka Katumbi. Kubera iki? Katumbi ntiyigeze arwanya Tshisekedi. Ariko nanone ntiyigeze anamushyigikira mu byo arimo. Yakoze ibyo kubwe kandi ibyo si byo Tshisekedi ashaka. Imbaraga za Katumbi ibyo rero bishobora kudasiga, ibyo bishobora gusiga Katumbi afite ijambo mu baturage ku buryo ashobora kuzatorwa cyangwa se kugibwa inyuma n'abaturage akagira ibyo ahindura, kandi ibyo ntabwo babishaka. Yego. Baracyashaka gukubitira mu kadeyi mu ntambara, kandi Katumbi ntabwo ibyo bintu bikozwa. Fayulu rero kubera urwango yanga abanyarwanda kandi turufa akaba ari u Rwanda, yego, we bapfa kwiyunga buryo. Hanyuma Katumbi rero ko batazi uruhande aherereyemo cyangwa icyo atekereza, bibateye ubwoba n'impungenge, bagomba gukora ibishoboka byose bakamuvumbura nk'uko bashatse kuvumbura Kabila. Kabila yabaye inyabwenge arabacika. Kabila mu gihe ahari, Katumbi mu gihe yaza, baramutse John Numbi mu gihe yaza, n'abandi bayobozi batandukanye tumaze iminsi tugarukaho bahoze ku ruhande rwa cyabari igiti kikwije amashami. Ntibyaba bisobanuye ihirikwa rya Tshisekedi, y'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ashwe. Hanga icyo byabisobanuye? Ashwe habe na gatoya. Urabona babyiganira ku yihe ntego? Babyiganiraho bari. Okay. Reka mushimire cyane. Urabona ko politike ya buri buhande. Yego. Ubu politike ya Kongo yararangiye. Yego. Politike iriho nziza igaragara yumvikana ni ya AFC M23. Dore ko nino yahagurukije Kongo ikabajyana mu biganiro Doha. Yego. Iyo niyo babyiganiraho. Naho iby'ubutegetsi ntabwo banabagabo ntabwo birukanyira ubutegetsi. Icyo bashaka ni amahoro, ni politike yabo igaragare yumvikane, politike y'amahoro, politike y'amajyambere, politike y'ububanyi n'amahanga ku neza ku baturanyi. Iyo niyo mbona babyiganiraho. N'ibyo kujya kubyiganira hari ubutegetsi hariya haracyari kare. Ntabwo uri kubibona hafi. Okay. Kuko iri ntambara y'abo bagabo mureba ni intambara y'imyaka n'imyaka. Ifite igihe kinini. Ariko uzi ko upfa guhirika umuntu ari ukumuhirika. Ntabwo byoroshye. Ubutegetsi. Amerika ariko yatangaje ko mu myaka 3 n'igice Tshisekedi asigaje. Bira bintu ko mbibona. Yego. Iyo myaka ariko ubwo aba muri inyuma. Fayulu naramukaje ko wamwumvise. None ko bavuze yuko bamaze kwiyunga na Tshisekedi. Nibyo ndi kuvuga, Amerika yatangaje ko agomba kuyobora imanda ye akagenda. Tshisekedi. Yego. Aragenda. Ese niba ubona atavugirwamo na. Nta shaka afite se ugasagiye. Nane kwe harisi. Azavuyanga aho ngaho na. Bazakora referendum. Nyine buriya ngo akaboko kamenyereye ingoma ngo gashyirwa bagaciye. Buriya politiki iraryoha kurusha umuneke. Ariko ingaruka zayo hari igihe ziba mbi iyo uvuye ku butegetsi. Ufitemo amakenga. Yego. Ubaka ibintu neza. Buriya rero Tshisekedi yamaze gusa nk'uwitega umutego. Nurabira ko ari ku buyobozi hariya. Yego. Ariko reka veho gatoya urebe ibyo bamushinja. Ibimubaho ni birebire. Arakoresha bariho ngo bashyira ibyaha naha ariko azibyo arimo guhunga yuko bizamuhama. Arabizi neza ko. Agize ibyago niyo handi utangira kubona noneho. Agize ibyago ngura mugabo ngo Fayulu akajya ku buyobozi. Murahiye ko atajya imbizi na Tshisekedi. Ntabwo byavamo. Yamuhagama nk'ihwa ry'umushuri. Urumva birabo ngo biyunze ntabwo biyunze. Inda ituma wiyunga n'umuntu udashaka kubana nawe. Yego. Ariko kubera inda ukavuga uti tube tumaranye kabiri. Na Fayulu reka bamuzamure bamugeze birebe. Yego. Ntabwo bizavamo. Mazi ibyabo ni bashaka bazamarane
igikuru nuko abaturage babona amahoro kandi mu gihe babishinzwe badashobora kubikora. Niyo mpamvu nk'umutwe nk'uriya AFC M23 twirwaneho bashobora guhaguruka bakarwanira ubusugire bwabo, abaturage, uduce tw'iwabo kugira ngo naho haba amahoro mu gihe abandi badashobora kubikozwa. Niyo mpamvu ubona bageze mu biganiro nubwo bigikomeye ariko biratanga icyizere yuko uko kugenda uko gusubirayo niki burya ngo usuzugura agafuka kakujyana ku ivomo kakagusubiza ku ivomo. AFC M23 ni hagafu wasuzuguye amazi akaba make ugasubira kujya kuvoma akagafuka ntago ari agafuka imvugo arimo, ntago ari agafuka imvugo arimo, ariko kubw'amahirwe tubona yuko vuba cyangwa kera ariko bizagerwaho ubona ko hari umusaruro birimo gutanga ufatika uhana icyizere abaturage ariyo ya politike baneganiramo. Ubona yuko iyaba bagabo bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izaganza, hanyuma n'abandi bakagenda bacika intege bagenda bagira ibyo boroshya, amahoro akagera ubwo agaruka. Yego, tugana ku musozo, hari inkuru nahuze mbararika ariko sinyigarukeho bijyanye n'ikibazo wenda nagiye mpura nacyo. Reka mbabwire ibya General de Brigade de Police witwa Gahungu Bertin mu gihugu cy'u Burundi, uri mu bapolisi bakomeye mu Burundi, yataye muri yombi kuwa 4 tariki 21 Kanama 2025. Uyu Gahungu yigeze kuyobora iperereza ry'imbere mu Burundi DDI. Amakuru aturuka muri iki gihugu aravuga ko yaraye muri gereza y'urwego rw'iperereza iherereye hafi ya Cathedrale Regina Mundi i Bujumbura. Kugeza ubu ibyaha uyu mugabo wafatanwe n'abarinzi be akurikiranyweho ntibiramenyekana. General Bertin Gahungu ni rimwe mu mazina azwi cyane mu Burundi ndetse ari mu bashinzwe umutekano bashinjwa kugira uruhare mu mabi atandukanye agiye akorwa n'inzego z'umutekano ndetse n'iz'iperereza. Izina ry'uyu mugabo ryamamaye muri 2007 ubwo yari imbere mu bataye muri yombi Honorable Hussein Rajabu wari uherutse kwirukanwa mu buyobozi bukuru bw'ishyaka CNDD-FDD riyoboye igihugu. Gahungu kandi muri uwo mwaka yashyizwe mu majwi ashinjwa kwica urubozo uwitwa Evaristo Kagabo kugira ngo yemere gushinja ibinyoma Hussein Rajabu. Muri Werurwe 2013 Bertin Gahungu yagenwe kuyobora igipolisi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Burundi, Commissaire Region Ouest, ndetse nyuma y'umwaka umwe ashinjwa kuba ari mu bateguye igitero cyagabwe ku ngoro y'ishyaka MSD ahitwa mu Kinindo. Ni igitero cyasize hanafashwe abarwanashyaka benshi ba MSD barakubitwa banafungwa imyaka itari mike. Muri Gashyantare 2015 Bertin Gahungu yagenwe kuyobora iperereza mu gihugu hagati. Kuva imyigaragambyo kwamagana manda ya gatatu ya Pierre Nkurunziza itangiye muri 2015 mu kwezi kwa Mata, Gahungu Bertin ashinjwa kuba urwego yarabereye umuyobozi rwarakoze amarorerwa arimo kwica, gushimuta abantu bakaburirwa irengero, kubica urubozo ndetse n'ibindi byinshi. Yavuzwe mu mugambi wo gukorana n'imitwe igambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu Kuboza 2021 Major Ritad Mudasiru Habibu wakatiwe igihano igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo guhamywa ibyaha birimo iterabwoba, kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe n'ibindi byaha birimo kugambanira, kugirira nabi ubutegetsi buriho. Yabwiye The Chronicles ko General Bertin Gahungu ari umwe mu bakiraga abanyarwanda babaga baturutse muri Uganda akabashyira imitwe irimo wa RNC yashakaga gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu mugabo kandi yatawe muri yombi nyuma y'amezi make President Evariste Ndayishimiye amukuye mu mirimo yakoraga muri ambasade y'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yarakuriye ibikorwa bya gisirikare muri rusange. Ngayo nguko rero igitambo cyabonetse sha. Iki ni igitambo. Uburundi bubonye igitambo. Ubwo ni Gahungu. Gahungu baramutambitse na. Usanzwe muzi? Nawe narinzi ariko nabyumvise igitambo cyabonetse. Yego. Uburundi rwitwazo rurabonetse. CNDD-FDD uzajya kumva wumve ibintu by'ifurunze. Niko ko baricara bagapanga imitwe. Ubu kuntu byagenze ni umugani ndiko nyine. Ngo umwana w'intare icyana cyararwaye kigiye gupfa bati mushake umuti. Yego. Noneho intuza ikinyogote. Yego. Umuhari uti n'amaraso y'ikinyogote niyo yavura uyu mwana.
bati mushaka ikinyogote kiraza kirabireba gisanga cyagambaniwe yego kizaza cyagambaniwe kitariko nibyo koko amaraso yanjye yavura uyu mwana ariko akora iyo avanze n'ubwonko bwa nyiramuhari yego ikinyogote bagica akaboko babona amaraso nyiramuhari bayisatura umutwe bashyira gute ubwonko bashyira he yego cyane cyane kiranga ngo kirapfa nuko ikinyogote ariko urumva cyararokotse nyine kiravuga ati rero mwatinze Uburundi bwaratinze bwari bubonye uruca ubwo ubutambika ubwonko bwabo ngo bujye mu muti wo kuzana umwuka mwiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda kandi u Burundi ari bwo nyirabayazana urumva ibyo byose ibimenyetso u Rwanda barabifite barabibahaye babaha n'ibirenze ibyo ngibyo ibyo n'ibyavuzwe gakeya ariko byaratinze yego kuri kurazwi baratayashwa reka tubashimire cyane maze nababwira iki gushimira cyane Muzehe Tito nakoze cyane dushimire cyane abakunzi bacu amakuru n'ibiganiro byo kuri KTV News nakagaruka